You can now make online payments to National Aquaculture Development Authority via GovPay. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, என்னுடைய முதலாவது மேலதிக வினா முல்லைத்தீவு மன்னார் அதேபோல் வடக்கு மாகாணத்தின் ஏனைய பகுதிகளிலே உதாரணமாக முல்லைத்தீவு மன்னார் பகுதிகளிலே முல்லைத்தீவிலே கொக்குலாயிலே வேறு இடங்களைச் சேர்ந்த, அதாவது அந்த மாவட்டம் தவிர்ந்த வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் அந்த பிரதேசத்துக்கு வருகை தந்து சட்டவிரோத மீன்பிடியிலே ஈடுபடுவதோடு அந்த குறிப்பிட்ட பிரதேசத்துக்குரிய மீனவர்களை பாதிக்கின்ற நடவடிக்கையிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அதே போல் மன்னார் பிரதேசத்திலேயும் அவ்வாறு உதாரணமாக கட்பெட்டி போன்ற பகுதிகளிலிருந்து வருகின்ற நிலைப்பாடு காணப்படுகின்றது. இங்கே என்ன விடயம் என்று சொன்னால், இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே சட்டவிரோத மீன்பிடியை நாங்கள் அங்கு தடை செய்ய போட்ட போதும், உதாரணமாக லைட் கோர்ஸ். ஆனால் அவர்கள் அந்த பிரதேசத்து மக்கள், உதாரணம் முல்லைத்தீவு கொக்குலாய் பிரதேசத்து மக்கள் அதில் ஈடுபடுவது கிடையாது. ஆனால் வேறு இடங்களிலே இருந்து வருபவர்கள், உதாரணமாக திருகோணமலை பகுதியிலிருந்து வருபவர்கள் அவ்வாறு ஈடுபடுகின்ற போது மிகவும் பாதிப்பான விடயமாக இருக்கின்றது. இதைவிட இந்திய மீனவர்களின் ஆக்கிரமிப்பும் கணிசமாக இருக்கின்றது. இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த பிரதேசத்து மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு அமைச்சர் என்ற ரீதியிலே அமைச்சின் ஊடாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்று அறையக்கூடியதாக இருக்குமா? ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ප්‍රශ්න දෙකක් යොමු කරා. පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් එකක් තමයි මේ සිද්ධියට අදාළ විශේෂයෙන්ම මන්නාරම කිල්නොච්චිය යාපනයේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක 4 තුලින් ගරු මන්ත්‍රීතුමා විශේෂයෙන් මතු කරා මන්නාරම හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ නීති විරෝධී කටයුතු ඉතාම ප්‍රබලවම සිද්ධ වෙනවා. මා දන්න තරමින් පහුගිය මාසේ ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අදාළ දිස්ත්‍රික්ක දෙක තුල මේ පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡා දෙකක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, යුද හමුදාව, පොලිසිය හා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා දෙකකදීම ඒ සම්බන්ධ තියෙන ගත්ත. මීට පෙර ගරු මන්ත්‍රීතුමාත් අපි සියලු දෙනාම අපේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමන්ලා සහභාගීත්වයෙන් පවත්වපු සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලදී අපි තීන්දුවක් ආවා මේ සියලු අංශත්, ආරක්ෂක අංශත්, ඒ වගේම ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ව අපි මෙහෙයුම් මැදිරියක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒ මෙහෙයුම් මැදිරියේ හොට්ලයින් එකක් තුලින් මේකට ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ගරු අමාත්‍යතුමා මගින් මේ සම්බන්ධව විමසීමක් කිරීමට මම අදාළ කටයුතු කරන්නම්. ඒ අදාළ මෙහෙයුම් මැදිරිය මේ වෙන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේද? මේ වෙන විට අදාළ පැමිණිලි වලට අදාළ ක්‍රියාත්මක කරපු ආකාරයත් එසේ නොවේ වුණා නම් ඒකට අදාළව අපි පැත්තෙන්, අමාත්‍යාංශ පැත්තෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවත් මං ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානයට, අමාත්‍යාංශයේ අවධානයට යොමු කරලා ඉදිරි කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම ඔබතුමා තව අතුරු ප්‍රශ්නයක් ඉන්දියානු ධීවර යාත්‍රා පිළිබඳව දිගින් දිගටම මේ සභාවෙත්, ඒ වගේම අපේ අමාත්‍යාංශය වශයෙන් දීර්ඝ කාලෙ මේ සාකච්ඡාව කරා. අපේ උත්සාහය තියෙන්නේ ඉන්දියානු රජයත් අපේ රජයත් අතර රාජතාන්ත්‍රිකව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න. ඊට අමතරව දැන් මේ වෙන විටත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවත් ඒ වගේම ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒකාබද්ධ වැටලීම් කිහිපයක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ උතුරේ ධීවරෙන්ගෙන් අපිට එනවා මේ වෙන විට අදාළ අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්‍රමාණය වැඩි කියලා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී තවත් අවම කරගන්න අපිට අපේ රජයට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා අමාත්‍යාංශ වශයෙන් අපි ඒකට උපරිම මැදිහත් වීම ලබා දෙනවා.